lava vhele va tiviwa ka matikweni ku va lahlile. Hola option mashaka ndo ka hambana vito ra mina Mandla Gerek ngikana ku mashavani khane mi teka tindhawu to ku hambana mashaka ya hina vanhu va ka yina hi khense ngopfu vanhu va ka yina namtlhele ku namtekela ka album ya Mr Post lexi ndlaku ku endla album ya Mr Post ku vanhu vo tala va yi komberi ku endla review otherwise a ni byeli ku ni nge endli ani hembi this is the truth a ni nga lavangi ku endla nchumu mara ni vone vanhu va yi kombela ku ni vulavula hi swona swi ta vanhu vo tala va lava ku twa opinion ya mina ya album ya trouble leyikulu ya Mr Post yi humesiwini so it's a very nice album 2020 trouble leyikulu yi kona online please get yourself a copy yeah I'm just happy that it's online yeah ku vele maka pirates nge yisiveli kahle hlenga yisivela you know I now the track number 3 leri vulavulaka hi ku Shikia xamovha kumbe xana xa yindlu guys ayi Steve hi byeli Mr Post it sounds like ku na munhu la nga ku xaveleleni lawani munhu lowani nga ri famba na munhu la i ri hey mngana vanhu va le kaya va khola vanhu va le kaya va khola se lowani i le ku n'wi xaveleleleni ni leswi ni twisaka swona la xitori lexi nga ri fambisa swona Pasitwa musne. Ngari vele ku xaveleleni ku yena lawani. Ngari ku na ngwenya leyi nga fambe na munhu vele ku xaveleleni la. Whoa. Njwana ikoka yini ko miri njwana ikoka dzovo Mr Post miri njwana ikoka dzovo mintungari this is what happened the story is that kuna munhu la nga vhakachela tiko ro karhi ivi afika akuma ntombi then ivi va n'wi hambi n'wi bambisa hambi n'wi dlayini mara still kuna munhu la nga ku n'wi xaveleleleni mara ma tlhela ma jika hi call va ku njhala ikoke dzovo la dzovo dileti wa ta majita va bora leswaku vanhu va nga ku xavisa va ku tshika fa endla swilo va tlhela va jika va ku mara mo vona ku bisa ku dlayini behind your back that's what's happening meri njhana koke dzovo leswi vulaka ku nga ri munhu misa loyi a nga swi voni ku i xifevi munhu loyi a nga na yena kumbexani sesi la nga na yena a munhu wa kahle leswaku kumbexani yi tirhisiwe khale a yi tivi a hi tweni ngari kuma ku hayibo okay moni sungisa kahle la datwa kahle la a hi tweni kahle la halaka no that's a nice way. Full man. Guys. Okay. Njana koka dzovo. Shikia. Ngari simrin'we ro hatlisela ka album leyi loko ni nga hembi. Loko ni ta ku simto hatlisela ta macinelo yo hatlisela. Ngari hi rona ri 1 Shikia. It's kahle, mara it's funny that Mr Post is easy to capture these moments where majita ma khama phuntisana so va ka teka munhu yaloye man famba na yena loko a jika hi khoma ku man'wela misa loko dlayini guys ndona koka dzo swi vula yini lawani swi vula ku misa ile kokeni ka ku tika kumbexani i phuntisiwini hikuva a teke munhu loyi a nga karhala a nga tikarhalela ku ni twa vulavula hi xivuya la ku swi na swivuya swa tonga masiku lama va loko ri hava swo xava ve ri hayi na swivuya swa tonga vanhu lava va nga lahla atikweni va tonga loko ri hava mali so ku lava mali ku lava swo xava va ka hina Okay.
Hey man, mi tempo shana nyama. Hey. Okay, I want to repeat this part. Okay, so auti misa ngari ifambini iva diza leswo swo dwa swo la ku dwa munhu volo ku la ku disivoma xavela vanhu mabyala va oxa tinyama va hleketa ku va ta kuma xan'wa nchumu mi kuma ku swa tsanda swa bambisa va ka hina swi le ku bambiseni ku a nga na mali. Okay. Okay, guys, I want to repeat this part. I want to hear this part well. This part is Sagisa. The right thing here. Okay. Okay. So, I think I did the look ita kumashangon chumara dololo. Kurkani do it is none. Why did mali va shat nyama va numa jala van va pinin mara still va tutsumana swa voda. Okay. Yeah, Mr. Lawar, he's back. That guy is back. Ilok shabelel ko man. Ngura ilok rabelel ko man. Nguniken man. Nguniken. Bagu wala shkia. Mara kutelela, awavulu kutelela guys. Awavulu kuwisa leswo swo wisa. Angalavi shkia sha nyangweni la mile kunstitsini. Mile kunubula veri no. Shikele xixin'wana lexiwa. Shikele xixin'wana lexiwani. Ngari dila ku ba swo hisa, dila kuma swo hisa, dila kuma swo hisa disalid. Dila kuma swo hisa va di tsona. Yes, hamba di xavelelelini still ka ha ri ntirho. Okay, va ka hina. Ni kensile kwa mi joni kan kanelo gingirikano tra mina Mandela Gere. Gingirikano kuma xava kha dela hi Mr Post. Very shikia eku ri sim roxe loko ni languta kahle sim ti nga la twatsela. I feel like ni nga ri nyika it's a good song. Ri vulavula ku complaina ka loku nga kona ka vanhu va xinuna hakanyingi ni kuma ku munhu i tibyela ku xavela vaxisati mabyala na swakudya ku va kota ku va ta famba swin'we va hungasa loko se ri perini kuma ku hayi se sa yi ya dzugudze ani ndhawu a ngi ndhawu va zama ku yi xavelelela switsandza yi la ku blame la ku zama ku blame xikhwama i va ta va yi byela ku hey phina na hina hambi hi khi hi oxa hi khi hi va xavela na yini a va hi tsemekeni nhlana hambi va tiphinini vanhu lavona swa humelela sweswo i switoritori leswi nga kona la misaveni leswi vanhu vo tala va hlanganaka na swona. So I Mr Post Rain man, you can see there. It's a good song. I'll give this song I like the storytelling side of it, so I'll give it an 8. Mr Post, I'll give you an 8 for this one for storytelling. You are telling a nice story. Instrumental wise is nice. And baking wise is nice, mastering, creativity is good. Hey, Mr. Post nala. La kaya. Asha balag na kona. Verdi ka muna lo, ye mam nike. Oh mo bole awisa. Okay, baka nkizile kwa mi joni kan kanelo gingirikano with me Mandela Gere gingirikano ka mashaba kan you guys start success kini nyora I'm testing to toro. How much will you give that song? I'm giving it an 8. I'm actually very fair. I'm giving it an 8. It's actually my lowest score right now so far. Kan kanelo gingirikano kenda trouble Mr Post trouble kulu ba mekase. Kizile kizengo
ngopfu n'wana ka hina lomu mi subscribe ka channel kuma mi endla swona. Hit the subscribe button and also the notification bell so that you are not left behind. You can let you later on. Bakaina, nkano lo nkano ya buya second round. Ita bakaina resimlering miloro. Minga tetemele bakaina minga tetemele. No, sawa tiba. Nasiya halakain sa kola man halakain no verna opslatli mara sa istibera fora sa twali the number you have dialed is not available. Amatagin wala mga natimali.